tubahaye ikaze kuri Vibe TV show. Iki ni ikiganiro tugiye gutangira tubagezaho njyewe muri kumwe na Nsengiyumva Jean na Sengimana Dani. Ngufaniye ikipe harya? Gihe rwose fani ikipe ya Liverpool. Mu Rwanda hafaniye? Je nkafana APR. APR cyane. Mu Rwanda aho turahoza. Muri mu Bwongereza. Ubwongereza sira kwa Liverpool itahinduka. Liverpool ya kipe ya nyuma bakubita buri munsi. Ubwo se Man City uko numva ngo ni ikipe ya kabiri kandi nka numva yirirwa ikubitwa buri munsi. Man City kubitwa kandi igikombe ari cyayo. Kandi Arsenal iba risiganga usubwo ndushangaye. Ndushangaye. Siko nayiruka no kuri statistique ariko ngenzi ko iki gikombe ni cya Man City. Igikombe ni cya Liverpool uzi ko Liverpool nubwo bayishenya gasiga bino birangane ngo byonyine. Nakomeza nkayifana tite ko Mohamed Salah ari umunyamisiri. None se reba ibitego iri gutsinda baharandi bande use Mosara ko mufite muri Liverpool bamari iki? Mosara zibitega atsinda uzikatsinda kanatsinda n'igitego cy'umusatsi umwe. Karaka. Ege nejo we nigeze gutsinda n'igitego cy'akaboko. Uretse ibikabyo byawe reba Man City sibyo, reba abantu yaturutse kubita mundi dore kira gikombe ni cya Man City gute? Man City nta mukino uzongera gutakaza bwa urani nta n'umukino uzongera gutakaza ndetse utsinze kangahe Liverpool na Man City. Ntabwo sigiye nabatsinda n'irya. Ejo buri ntabwo nakudunze 7 nako 4 byari Mohamed Salah najyaga kumumbogo. Mohamed Salah ngo kwande ngo kwa Rubani muri bari Robert Rwanda wese nako niba Robert Firmino ngaho n'abakinyi nabo wawe yiziye ariko ni Robert Firmino da ukatukubita kuri Virgil van Dijk akatazamura kuri inde harya nindera manze mumbwe harya ninde indezi abakinyi ikipe nafananye ntago njya nyimyago ni Ruben Diaz reba baharande reba harande bitega agakipe undi do mwene tunakina hage twari bwakina reka ndagutegereje reka nidukina ibitego munsi ni 5 kuri stade Nyamirambo harande abafite muhatirike mu mukino wayo. Mohamed Salah wiwe yacika ba defenseur ba Man City arya nabahera nabaje ngo ugiye kutuvango ni Virgil van Dijk ariko ugiye kuvango ni Ramos ariko nyine tuvuga ibindi tubisubireho iki gikombe rwose cyangwa ni Joe Cancelo ni ukina nomero 2. Iki gikombe ni cya Man City. Kare ni ukuri ta kombe cya Liverpool wagifata kwa giha Man City yagikiniye. Aba bantu baradukiza mudukize.